tak nampak pilihan lain. So bila dulu waktu kita throwback sikit lah fasa fasa hidup I dulu, masa I belajar. Okay, I pun belajar kira sambil buat bisnes lah. So belajar dekat UM bidang bahasa Jepun dan linguistik. Tak perlu duduk kat luar sebab keluarga tak mampulah nak bayar sewa rumah kat luar sana. Sebab tu my parents always told me that you make sure first you masuk universiti kerajaan yang pertama. So tak nak, dia kata tak nak pinjam PTN ke apa, tak nak buat loan. Okay, yang kedua adalah make sure you jangan keluar daripada college, stay in college. So dia ada dua cara, sama ada kau memang ada kabel atau sebenarnya you be aktif lah dekat college. So I memang jenis orang yang sangat aktif, tak boleh duduk diam. I bukan macam student biasa, because I buat business. Okay, dalam study, dalam masa sama I buat business juga. So I buat business. My mum cikgu, my dad bawa taxi. Memang tak ada apa-apa background business. Waktu tu lah I nak fikir the sales, the target that I should hit, the commitment itself. So bukan sebab I buat semua ni bukan sebab nak jadi macam orang lain, tapi sebab I don't have any choice. I tak nampak pilihan lain. Kenapa I tak nampak pilihan lain dekat sini? Sebab bila you cukup-cukup makan, you tak ada backup kan.